Gore emwe hwerire timu ya Maheya Makenke Barracks okusinga timu ya Bushenyi Veterans aha gore emwe hari 0 ebire rye Africa ketebirwa muzana Edgar Ijuka aba Bushenyi Veterans bwa nyuma yo kusingwa bekwasizo kurugo mu mpaka za Uganda Cup bakahikana bazana umuzano gwa ligi ngo nico kibatereze Zirito agwamu musakurigera ngere yiturayetereze tukiri so nturaga nisabagizi zo kwimuka namani minzi singe mpire korata game korata hotura awe nzano muntu ayebembire kibinje so we have to win the game ko wa Uganda Cup byo tusanzwe samba kwawe abantu batukosamu nenja rizaba sana basinga kusizamu ndo zanti umezidako kujya kora bunjo so kwa mazo muzida bila gwagenda ja side yanje okubana basakuse chiwayenga win akawe game hano mangu tibabitangwe obere winje otari umuko wawe yabitangwe konka kama yabasakunyamba ni hayo win umupira gwawe obwa hati timu ya Bunyaruguru United FC niye bembire kimeza cha Ankore echempaka za ligi ya Burenje Rwizoba bwa nyuma yo kusinga Chambra Rasters na gori 3 hari 0